Ni ikipe izwi ku izina rya Rayonsports, ni ikipe ifite abafana benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yabyo. By'umwihariko ubu ikaba yagaragaje zimwe mu mpamvu zituma iyi ekipe izahatanira igikombe cya shampiyona, inakonveka abakunzi b'iyi ekipe kudacika intege bakakomeza bakaza ku kibuga, ndetse n'intego z'iyi ekipe muri rusange n'inzira bizanyuramo kugira ngo igikombe cya shampiyona ikibikeho. Bisa nk'ibigoranye, ariko nanone kandi ku rundi ruhande turaza kubisobanukirwa muri aka kanya. Dufite amakuru menshi atandukanye ari kuva mu ikipe Rayonsports, cyane cyane mu ikipe y'igikundiro yambara ubururu n'umweru. Turahibanda umunsi ku munsi, akaba ariyo mpamvu nkubwira ngo nimba uri umuriyo munsi video hari ijambo subscribe, dushyigikira kandi subscribe kuri buto itukura, ujye uba mbere mubona updates zitandukanye ku makuru abagezweho y'imikino mu kipe y'Imana. Gusa uyu munsi turi buze kwibanda ku bintu bitandukanye muri transfer news ndetse no muri breaking news, ndetse mu buyobozi muri rusange bw'ikipe Rayonsports. Gahunda ifite yo gusinyisha abakinnyi byose uraza kubimenya 5 kuri 5. Reka tuhere kuri operation ikomeye cyane ya Hamis Cedric. Ese byagenze bite? Byari birangira ikipe Rayonsports isinyishije uyu mukinnyi mwiza ku rwego mpuzamahanga. Uyu ni umukinnyi ufite akayabo k'amafaranga menshi cyane, aho bigaragara ko mu mufuka yujuje. Yiyemeje gusinyira ikipe Rayonsports, ariko nubwo bitagenze neza bisa nkaho akunda ikipe Rayonsports, kuko we yavuze ko bazamutegera imodoka gusa, ayandi akaza ayishaka mu by'umwihariko agasinyira ikipe Rayonsports nibura amezi 6. Ariko byarangiye bidaciyemo, kuko we avuga ko yanahemba abakinnyi mu ikipe Rayonsports bose. Gusa aya mafaranga yashakaga agera kuri miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda. Izi miliyoni yazitaga nk'ubusa, kuko we asa nkaho yarenze igihombero ku rwego rwo hejuru. Ikipe Rayonsports ibyumvishe bikwita icyumvirizo, abayobozi bajya inama bumva ko bikomeje kugorana. Ku rundi ruhande bahitamo umwanzuro wo guhita basinyisha kirongozi bazombwa. Ubu biteganyijwe ko arasinya mu minsi mike, ubu akaba aratereka amasezerano mu ikipe Rayonsports, ndetse bagateganya no gusinyisha bamwe mu bakinnyi basa nkaho bagiye bakurirwaho ubushakashatsi. Ku rundi ruhande na bamwe mu bayobozi bakomeye muri ekipe bashakisha abakinnyi ku rwego mpuzamahanga. Mwabonye Paul Komesi asinya mu ikipe Rayonsports, ndetse ubu muri transfer Aruna Musamajyari wawe ntibakimubara nk'umukinnyi wo mu kibuga hagati. Bivuze ko Niyonzima Olivier Sefu deal irabadani nawe agasinya mu ikipe Rayonsports. Muri rusange aba bakinnyi babiri nibo bizewe neza ko bashobora gusinya mu ikipe Rayonsports, byongeye ku bandi babiri basinye. Gusa nanone ku rundi ruhande mu ikipe Rayonsports hagaragaye indi nkuru ivuga ko iyi ekipe yafashe umwanzuro ukomeye cyane ukwegukana igikombe cya shampiyona, nkaho bisa bigorana. Ariko nanone abafana nk'uko babona ko bikigoye ku rundi ruhande. Ariko ubuyobozi bw'ikipe Rayonsports bwakonvense ndetse bunemeza neza abakinnyi uburyo bazagera ku gikombe cya shampiyona. Murabona ko umwanya wa mbere kuwubona bisa nkaho bigoranye, ariko ku rundi ruhande ikipe Rayonsports ikipe ya mbere yirusha amanota 5. Ese yabisobanuye ite? Bamwe mu bayobozi b'ikipe Rayonsports bashushanyije hano ikimenyetso kigaragara ko bazagera kuri finale, ariko nanone mu buryo bukomeye. Ariko iyi ekipe ifite gutsinda ikipe APR FC ndetse igatsinda imikino yose isigaye. Ese biragoye? Oya, ikipe Rayonsports ifite karite zayifasha mu guhatana ku rwego mpuzamahanga. Ariyo mpamvu batagakwiye kuba abafana b'iyi ekipe bacika intege. Bagomba kuza bafasha ekipe yabo kugira ngo ikomeze ihatane. Hari umutoza uri kuvuga mu ikipe Rayonsports ushobora kuba uzwi kuri CV iremereye cyane, ndetse uzi n'amakipe yo mu Rwanda muri rusange, uzongereza Mohamed Wade Nyamonotoniya. Mohamed Wade icyo yasabwe ni uko atongera gutsindwa umukino n'umwe, ahubwo agakomeza gutsinda ntiyongere kunganya uko bisanzwe ikipe Rayonsports. By'umwihariko ikipe Rayonsports usa nkaho ifite gahunda gutsinda ikipe APR FC birashoboka. Kera kabaye ikipe Rayonsports abakunzi bayo yashizemo icyizere gikomeye, ndetse binagaragaza ko abakunzi b'iyi ekipe bakomeje kwishyigikira nk'uko bakomeje babigaragaza ibitekerezo bagiye batanga. Ku rundi ruhande reba munsi ya video dushiraho igitekerezo. Ese wowe ni ko ubibona ikipe Rayonsports igikombe cya shampiyona birashoboka? Igitekerezo
nubwo bisa nkaho bigoranye, ni inzira isa nkaho ari ukunyura mu mahwa, biragoranye ku rwego rwo hejuru.